Invitation ke prescription? Buruk gila kesan doktor ni. Ni mesti tak diet tu jadi gemuk. Tulis pun buruk. Korang makan apa tu? Nasi pun sama telur. Daripada korang makan banyak-banyak tu dengan tak tentu hala tu, better lah korang try Vitalite Strawberry dan Vitalite Cookies and Cream. Dah balik farmasi. I nak cerita hari ni tentang Vitalite Strawberry dan Vitalite Cookies and Cream. So ada 3 bahan utama dekat dalam Vitalite ni. So yang pertama adalah Morosil. Pernah dengar tak Morosil? So Morosil ni is actually a substance yang boleh bantu untuk increase you punya insulin sensitivity. So bila insulin korang okay, dia tak ada insulin spike. Okay, contoh kan, insulin spike bila you makan benda manis, dia akan shoo macam tu. Okay. So bila korang punya insulin is ada highest level kat sini, so dia akan buat you rasa cepat lapar. Sikit-sikit nak makan, sikit-sikit nak craving. So dia akan menyebabkan journey diet you terbantu. Jadi kalau you ambil ni, Morosil tu akan bantu you untuk kurangkan selera makan you dengan cara menstabilkan korang punya insulin sensitivity. Yang kedua, dia ada MCT lipid. Korang tahu tak, MCT lipid boleh induce ketosis. Ketosis is a state where korang punya badan menggunakan lemak dan dikonvertkan kepada tenaga instead of using the carbohydrate yang korang makan. Korang makan nasi, sepatutnya nasi tu bertukar menjadi lemak kalau tak digunakan. Tapi bila terjadinya ketosis, instead of ambil karbohidrat tu, dia ambil lemak yang tersimpan kat korang punya tangan-tangan, korang punya perut. Dia akan ambil dan convert dia kepada tenaga. So bila dia convert, apa yang terjadi? Korang akan burn fat effortlessly. Oh my god! Wow! Yang ketiga, dia ada white kidney beans. Korang tahu tak, white kidney beans is a type of carb blocker, which means dia akan block karbohidrat daripada jadi lemak. And instead of karbohidrat tu masuk dalam badan kita, dia gone. Jadi korang makan nasi ke, makan apa ke, dia tak akan menjadi karbohidrat tu, dia tak akan convert menjadi lemak dan tak akan tersimpan pun dalam badan korang. In general, korang boleh makan apa je yang korang nak, tapi janganlah lebih kalori. Sebab apa? Bila tak jadi kalori defisit pun tak boleh lose weight juga. Tapi sedikit sebanyak white kidney beans ni boleh membantu untuk korang reduce kalori intake. Sebab apa? Karbohidrat tu literally tak masuk pun dalam badan korang. Hanya sedikit saja percentage yang masuk dalam badan. So okey tak? So sis, ni sebenarnya untuk apa? Untuk kurus. Oh, ya ke? So, nah, saya dah jawab.